wa kaelo sa bone mme ke na le sekolo mo puong ya diatla. Modulasetulo lekgotla la SADC a rola kopo ya madi go lwantsha ditlamorago tsa mogote wa El Nino. Fa tshwaragano e le konokono mo go lwantsheng kgotlang ya batho le diphologolo. Mme boineelo bopelotelele le go dira ka natla go supa go thusitse Jwaneng Young Stars go pagamela ko leking e kgolwane. Dumelang, lekgotla la SADC le letse le rotse kopo ya madi go lwantsha ditlamorago tsa mogote wa El Nino o bakileng leuba mo kgaolong eno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a tsene phuthego ya baeteledipele ba mafatshe a SADC e neng e itebagantse le go buisana ka leuba le tsela tsa go itepatepanya le lone. Lefatshe la Botswana ke lengwe la amilweng bobe ke leuba le mme ebile le setse le tlhaelelwa ke dijo. Phuthego eo e neng e eteletswe pele ke modulasetulo wa SADC Tautona wa Angola Manuel Lorenzo e ne e tshwerwe ka maranyane. Ke ikantse Khumalo. Dipatlisiso di supa fa palo ya 70 mo lekgolong ya batho ba kgaolo ya borwa jwa Aforika e ikagile thata ka temothuo mme letshogo legolo ke gore ka fa kgaolo e ya amilweng bobe ke manokonoko a leuba le le bakilweng ke El Nino, mafatshe mangwe ya setse a tlhasetswe ke mopalo. Baeteledipele ba kgaolo ba ne ba buisanya ka fa ba ka thusanang ka teng go hema seemo le gone go thusa mafatshe a kokonetsweng thata. Nngwe ya ditshwetso tse di tserweng ke go ikuela kwa mafatsheng a tlhabologileng go kopa dithuso. Summit called on member states to be proactive and strengthen anticipatory action programs to mitigate climate risks such as the La Nina phenomenon, which is projected for the 2024-25 season. Summit expressed its gratitude to the international cooperating partners, including the United Nations agencies and regional-based organizations for the support rendered to SADC in the assessment and development of the SADC regional humanitarian appeal. Summit acknowledged the pledge of $33 million from OCHA and $10 million from FAO towards the SADC regional humanitarian appeal, and appealed for additional support from the international community to meet the urgent humanitarian needs in the affected member states and communities. This is a very important step taken by the organization by launching these humanitarian appeal, and we hope that there will be due feedback on the part of the international community to help us overcome this difficult moment that the region is facing. Ngwaga o fetile lefatshe la Botswana le ne la bona thobo e wetseng kwa tlase mme ngwaga ono go kailwe fa balemi ba tla tswa ba iphotlhere le go feta ka ntlha ya dipula tse di butsana go itebaganya le seemo se setseng se lebane lefatshe leno sa tlhaelo ya dijo. Puso e tsweletse ka go tla ka mananeo a farologaneng a temothuo go tlamela Batswana. Mananeo a re lekang go a ntseng re a dira one a botemo le toto le bothuo le tota re tsenya dingwe tse re ntseng re seke re di tsenya tsone tsa temo ya nosetso le tse dingwe tse e leng gore digogi tse di tshwanang le bo diterekere le tse dingwe hela di diriswa tsa temo re di tsenya mo mananeong re ra gore jaanong mongwe le mongwe ha leng teng temanyana a nang le yone a e leme botoka go na le ka ha a ntse a dira ka teng gore thobo e hathoge ke sone se e leng gore one mananeo ane a bua ka ga sone e le temogo le tsibogo ya gore re tshwanetse ra nna more productive than we have ever been. Kgaolo ya SADC e setse ya amogetse thuso ya madi a $43 million go tswa kwa makalaneng a bopelotlhomogi a lekgotla la ditšhaba le la dijo la Food and Agriculture Organization go thusa go lwantsha leuba mme lekgotla le la re le tla tswelela le kopa dithuso ka go lebega seemo se se tla kokonela mafatshe a SADC ka sebaka se se leele. Ke Khumalo, Botswana Television, Gaborone.
baemedi mo mafatshe a Netherlands, Denmark, Tanzania, Republic of Korea le Jamaica mo Botswana ba phaketse ba ipegile semmuso ko go tautuna Dr. Mokgweetsi Masisi. Teng ko tautuna le baemedi ba ne ba buisana ka ditsela le metlhale e ba ka e dirisang le lefatshe la Botswana go nonotsha le go tiisa botsalano le maitlamo a ditlhabololo mo mehameng e e farologaneng. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go nonotsha le go atolosa botsalano jwa lone la mafatshe a mangwe. Professor Joseph Mbaiwa wa lekala la dipatlisiso la Okavango Research Institute kwa Maung wa kgotse bana le seabe ba ba lemogang le go tlhaloganya matswakabele a tshomarelo ya diphologolo segolobogolo fa go tla mo go rarabololeng kgotlang ya batho le diphologolo fa a bua go rolwa ofisi ya Okavango Human Wildlife Foundation ke ba khamphane ya Camp Lodge. Professor Mbaiwa a re tshwaragano ke yone konokono mo go lwantsheng kgotlang ya batho le diphologolo. Mpho Aaron. Ofisi e agilwe ka madi a kana ka 200,000 pula e abiwa ke ba Camp Logic ba sena go iagela ba Okavango Human Wildlife Foundation e le tsela nngwe ya go rotloetsa maitlamo a bone a go batla ditharabololo tsa selenela ruri mo merafeng e amiwang ke kgotlang ya diphologolo le batho. Professor Mbaiwa a re tshwaragano ya bobedi jo ke sekao sa go leka go netefatsa gore kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo ya rarabololwa. Kobo isa gogole mo lethakoreng lepe segolo jang mo merafeng e nnang go bapa le makgobokgobo a Okavango Delta. We have so many people who are against hunting, and me, how why are they against hunting? It's all about maybe fake news, and at times yes, it's about batho le mafatshe a mantsi ba kgatlhanong le kgang ya letsomo mme ga re ka ipotsa sentle gore ke eng ba le kgatlhanong kgang e tona ke go tlhoka kitso ga ba itse dipalo tsa ditlou tse di mo gae ga ba itse dipalo tsa batho ba ba bolawang ke dikubu dikwena le ditlou ga ba itse gore lefatshe leno le na le tsamaiso le melao ya tshireletsego ya diphologolo e e rileng ke tiro ya lona go ruta ka tseo. They don't know of the benefits that come from Letsomo or what. They don't know that Botswana has got good policies, good conservation policies. The institutional framework is there to manage the diphologolo, good acts. They don't know that. Mookamedi wa Camp Logic Gregory Oliver a re khamphane ya gagwe e itamele go netefatsa fa pabalesego ya diphologolo ga mmogo le bojanala di tselwa go godimo mme a tswelela ka go gatelela botlhokwa ja go nna le tsela e ka yone batho le diphologolo ba ka tshela mmogo ntleng le dikgotlakgotlano dipe. You've got a success story like the Okavango Delta where the animals are thriving. They expand, they naturally look for other areas to go in. Fa lena le bontle jo bo kana-kana jwa go tshwana le makgobokgobo a Okavango Delta ka o fitlhelang diphologolo di le dintsi ebile di oketsega ngwaga le ngwaga go na le kgonagalo ya gore go nne le kgotlang ka jalo re tshwanetse re nne le ditsela tse di harologaneng tse di ka dirang gore re tshele mmogo le diphologolo re kgone go lema re bone se re se jang re dumela fa ofisi e tla thusana le lekalana le ka tse dingwe tsa ditlharabololo. And your team, well done on your work so far. We really hope that this office helps you guys and helps you with whatever you're doing in the future. We are not getting what we want from our profits as farmers. Ga re kgone go nna le maduo a re a eletsang re le balemi barui ka ntateng ya kgotlhang ya rona le diphologolo fela re tshwanetse ra tshela mmogo batho ga ba kgone go fuduga le diphologolo di ka se fuduge ke gone re batle ditsela tsa go tshela mmogo hela. We cannot relocate them. It's our habitats, both of us. Professor Mbaiwa a re ke nako ya gore go simolole go nna le madirelo a ka tsogatsoganyang itsholelo ka bojanala jaaka go na le matlhabelo a diphologolo tsa naga di akaretsa ditlou le dinare a re se e tla bo e le tsela nngwe ya go fokotsa dipalo tsa diphologolo. Mo nakong eno 58% ya ditlou tse di mo Okavango Zambezi Transfrontier Conservation ke gore Gaza di fitlhelwa mo lefatsheng leno. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Tiro ya phatlalatso metsi le go gokela ditlamelo kwa Selwephikwe ya Serule Water Supply Scheme e wetse mme tla rola semmuso mo bogaufing. Tlhabololo eo e tlisitse ditharabololo tsa senela ruri tsa matshwenyego a metsi kwa Madinare le metse e metlhano e amegang le tiro e dirilweng ka madi a fetang 226 million pula a kadimo go tswa ko World Bank. Karabo Molusi.
fa sa le letamo le la agiwa ka ngwaga wa 1999 e ntse le mokwatla wa itsholelo le isa metsi kwa borwa jwa lefatshe leno mme jaanong banni ba Madinare go jwane Tobane Moromabele Silibe Phikwe le e mengwe e mabapi ba simolotse go akola metsi a tswang fa ka botlalo morago ga go ediwa ga project ya Silibe Phikwe Serule Water Transfer Scheme ka NDP 89 so se se tona se ne re lebile gore re se dire ke go aga metswedi ya metsi matamo le metswedi ya ka tlase ga lefatshe ga re ya go NDP 11 10 le 11 maikelo a matona e be nna gore re age mo go teng water supply projects di pipe tse di tona tse di tsaya metsi ko metsweding di isa ko metsing ke one le gore mekamekane le one le mo pakeng ya gompieno ya transitional NDP ke one le gore re mekamekane le one e ke buang kere ka July maikelo ke gore re heditse di project tsotlhe tsa go isa metsi ko metsing metsi a tswang kwa letamong la Letsebogo a tlatsiwa mo madirelong a Silibe Phikwe a bo a pompelwa mo diphaepeng tsa boleele jwa 140 kilometers go isa metsi kwa ditankeng tsa metse e le merataro tiriso ya madirelo a go tlhatswa metsi le yone ya tulogile ka selekanyo sa metsi a tlhatsiwang se oketsegile go tswa kwa go 12 megaliters go ya go 16 megaliters ka letsatsi go lebaka le le telele hela thata le re dumelang gore mme bile go lo mo ke selo sa maloba re itemogela thaelo ya metsi re ne re itse gore ga go ka ke ga heta kgwedi kana tse pedi re sa taboge ka dikuku re kopa metsi mo dikgaolong tse dingwe tse re ba bileng le tsone ever since eta ba bulela gore metsi yanong a phatala le kgaolo ga re itse kgaolo ya metsi tlhabologo e ya boleng jo bo ka tshegetsang dingwaga di le 20 le go feta e tsentswe maranyane ya kgontshang bodiredi go ela tlhoko ka ga metsi a tsamang ka teng go goroga kwa ditankeng metsi a gorogang kwa banning ke a boleng le selekanyo se se tshwanetseng sa bokete jo 1.5 bars metsi a teng metsi a gasame le naga ile yotlhe nteng tsa makome dipaipe di a duta thata jaanong ne ke kopa gore gongwe le ka thoma batho ba ka tsamayng ba lebelela mo motseng ya ka dipaipe di dutang ka teng re dumela gore lethoko la metsi le le tseneletseng le lenyora le batho ba Madinare ba saleng ba boga ka lone dingwaga tse dintsi hela thata ka project ditiro tse dingwe tsa ditlhabololo tse di tla salang morago phatlalatso ya metsi go ralala lefatshe ke paakanyo ya mealo le metšhini e balang tiriso ya metsi le go rarabolola seemo sa go thubega ga diphaepe gareng ga ditlhabololo tse dingwe ka lenaneo la ditogamano la NDP 12 Karabo Molosi BTV News Madinare bomme ba kgothaditswe go inaakanya le mananeo a puso a tshwanang le thuo le tlotlo motsatona wa dikgaolo le tlhabololo magae Metalita Monnakgotla o buile se kwa kgaolong ya Kgalagadi Bokone fa a kopane le bomme kwa Hukuntsi Neo Moduma tlhabololo magae e itebagantse le go hokotsa lehuma go tswa ka maele le metlhale ya go dira letseno mo batswaneng ke ka moo bomme ba segolojang ba kgothaditsweng go inaakanya le mananeo a puso e a simoloditseng go tokafatsa matshelo a bone. Let's take advantage of this season. Ha go buiwa ka bochema ipotse gore nna nka tsena ha kae o ka tswa wena o theogela but your aunt your brother your sister as a bereke mo khothatseng a ye go tsaya lenaneo. People tend to look at the negatives most of the times mme motho o tshwantse gore a ye go iteka gantsi ke khothatsa gore ko modimong re na le dineo tse di harologaneng mme gore o itse neo ya gago ke gore o bo o dirageditse sengwe o tsa thuo le toto o di oketse gore ka moso ga o tswa gabe o tso di le dintsi a gona mo go tene ka gata kwa ke borre kana wa itse gore ka moso we the mercy of a man nna nyalo le go disele bana ba lona ba setsana ka mo o nang lone le ba re ka malaitsi a gatere le bala wa mosimanyana ko marago le bone le ba bodise gore nya motho a mo tshwara sentle
lorato lo kaile fa ile molemo go tsotlhe ka jalo bomme ba ne ba kgothadiwa go ratana ka lorato le ka hema dikgoreletsi tse di ka nnang teng segolo jang kwa ditirong. Bomme ra ga malapa bibile re godisa bana gore e re ka motho be bana le boikarabelo jo bo rileng mo setšhabeng mme ebile re tla kgona gone go itlhelela Vision 2036 gone go aga malapa a motia le go nna tšhaba e nang le boikarabelo. Setho sa Setswana will carry you far. Ga le ngwana o botho o ratiwa ke modimo le batho. Kokoano e na gape ya gakolola go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng mo tirong ya bone ya nako le nako. Neo Modingwa, Botswana Television, Hukuntsi. Wetso le dikgang tsa Botswana Television mme re le bogata go botsweletse o ntse o ikantse rona. Kgotla ya ditsheko ya mafatshe ya borukutli ya ICC ya re e batla gore go tshwarwe tautona wa lefatshe la Israel re Benjamin Netanyahu le moeteledipele wa lekgotla la Hamas re Yahya Sinwar. Tautona Netanyahu o batlelwa melato ya ntwa e tsweletseng kwa kgaolong ya Gaza ebile ba tlile dintse batho ba feta dikete tse di 34 fa re Sinwar ena batlelwa go tlhasela lefatshe la Israel ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phalane e supa. Tlhaselo eo e ne ya baka dintsho tsa batho ba le 200 le go thopa ba 250. Tautona Netanyahu o kgadile tshwetso ya lekgotla la ICC a re e tletse sepolotiki ebile ga e ka ke ya mokgoreletsa go tsisa gae batho ba neng ba thupilwe ke lekgotla la Hamas. Le fa go ntse jalo lekgotla la Hamas la re kgotla ya ICC e tshwanetse ya tshwara le baeteledipele ba ba nnileng le seabe mo ntweng kgatlhanong le batho ba lefatshe la Palestine. Dikgaisano tsa National Arts Festival tse di itsegeng ka go bidiwa dikgaisano tsa malatsi a ga tautona di fetogile go nna serala sa go supa ditalente tsa setso mme di ikaelela gape le go godisa bokgoni le matshelo a Batswana le ba tsaya karolo. Le fa go ntse jalo mogolwane wa Maesek kwa Gumare mme go Lesego Sevilla o ngoregela kolotlase ya ikwadiso ya badiragatsi ba monongwaga koo badiragatsi ba ntseng ba le teng le ba magorogo mašwa ba kgothaditswe go ikwadisa ka dipalo tse di kwa godimo gore ba tle ba kole lenaneo leo. Tiny Tsukudu. Maikaelelo a dikgaisano tse ke go godisa le go tshegetsa bodiragatsi e le tsela nngwe ya go somarela ngwao go epolola ditalente segolobogolo mo bananeng go dira gore banana ba nne le seabe ka tsela e nang le bokao gore ba seka ba dirisa diritibatsi le go rotloetsa bokgoni jwa botaki le go tlamela banana ka mananeo a itlosobodutu. A e reng gongwe le gongwe ga re leng teng o le Motswana o itse gore wa diragatsa ga go te registera o to tsenele di competition tsena le wena o to kgone di go busetse le wena di te di kgone o rotloetse le ba ileng gore o nana ba mo kgaolong o to o ise le serodumo sa kgaolo ya gago go godimo. Dikgaisano tse di ne di kgaogantswe ka dikarolo di le 4 tse batlhodi ba tlhalositseng gore ba ne ba lebile eng se se dirang gore modiragatse a phale ba bangwe. Ga re jaja mo backtrack re ne re lebile hela jalo dinthana tse di se mmalwa tsa go tshwana le music production gore instrumental a gago e ntse jang di effects and then abo go nna le originality e be re bona gore a mme rotlhe batshameki ba opedi di dancer rotlhe are we all in that groove ya pina ya rona because sometimes o khona go utlwa le instrumental e happy ga o reetsa motho o opelang nka re opela ese song. Go tswa mo tikologong ya dikgaolo bafenyi ba tla emela kgaolo ya bokone bophirima kwa tikologong ya makgaolo a kgang a setšhaba kwa Gaborone ka kgwedi ya Phukwi. Ga tsamaya re ipakanya go hitisa mo re go dirile gompieno ra go ipakanya thata ka re bone diphoso hale tse re di dirileng. Ke dumela gore ka go tsamaya ke ipankantse mo go mongwana mo go tsitsibanya mmele go hita mo ke go dirile gompieno. Ga o ka lebelela se ke se dirile gompieno ga se tshwanele ke se ke se dirile go elimination isa gore ta ba ra go bakanya gore re go tsamaelana rotlhe mo sengwe le sengwe gotlhe kopelo mmino gotlhe le
le go letsa practice thata re practice midfield perfect tota ke practice thata ipanganyetsa kgaisano e tlabe re ra go etsa. Bafenyi ba ba kgaolo ba rotloeditswe go bereka ka thata gore ba fenye dikgaisano tseo kwa tikologong ya makgaolakgang a kgaisano ya setšhaba. Taini Chukudu, BTV News, Gumare. Wetso dikgang di wela gone ha metso motshameko di a tswelela. Motho madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo me re di simolola jaana e re ka gote sa mosima se bonwa tšeo thata mokatisi wa setlhopha sa Jwaneng Young Stars Andrew Tlow a re boinelo pelotelele ga mmogo le go bereka ka thata ke gone mo go ba thusitseng gore setlhopha seo tota gore setlhopha seo se itlhelele ditoro tsa tsone tsa go thatogela kwa leking ya Botswana Premier di fetoge nnete. Tlo buile seo ka mafelo a beke kwa metshamekong wa bofelo wa setlhopha seo kgatlhanong le 11 Angel tota le Presence 11 kwa gape ba neng ba rolelwa sejana le dietsele tsa go gapa bomampodi jwa ligi ya First Division ya Borwa a re utlwe Tlamelo Montshusi. Setlhopha sa Jwaneng Young Stars se se tumileng ka leina la dinaletsana mo mererong ya kgwele dinao se gapile bomampodi jwa ligi ya First Division ya Borwa se sena go fenya metshameko e le 14 maleka a le mabedi ditatlhegelo di le 5 go kokoanya jalo dintlha di le 24 go tswa mo metshamekong e le 22. Phitlhelelo e nnileng tateng ga tirisano mmogo e neng e le teng ga bana le seabe ka go farologana. Week 1 of First Division, we've been on top. And we've been doing well. You can't expect not to lose because South Division it's very competitive. If you can divide the number of losses that we have and the number of wins that we have, because we've got only 2 draws and 5 losses. But if you can divide that, you'll see that we're winning almost every game until the end of the season. We worked hard. We deserve the credit and we deserve to celebrate because we worked so hard, tirelessly. Tlo o supila fa keletso a bone e le gore ba seka ba latlhegelwa ke ope ba batshameki ba ba tswang le bone kwa First Division gore tiro ya bone ya go isetlela kwa leking ya Botswana Premier e nne bonolo. What we are giving these guys, it makes them happy, and for them to go out there, it will be a big mistake. But I believe they need to settle here. They need to be here so that we go into the Premier League. They need to help sustain this team in the Premier League so that people can see them, and people when they go to teams, they go to the right teams, not just taking chances or I know maybe it can work if I can go there. But you need to be sure where I'm going. I'm going to live a better life than what I'm getting now. Banna bao ba kwa toropong ya moepo wa Ditemane ba se ba simotse dipaakanyo tsa paka e tlang. The guys are excited. You know, I was leading a young team, a team of small boys, so they are very excited. They want to see themselves in the Premier League. And it's going to be very exciting, I can tell you. Yeah, it's going to be very exciting. The boys, the way they are prepared now, we just have to work hard in our preseason and take the game to another level so that we can be able to match the big boys of the Premier League. Setlhopha sa Jwaneng Young Stars se longwa se rota ke sa Union Flamingo Santos se jaanong se tla phalisanyang le se se feditseng mo maemong a bobedi kwa leking ya First Division ya Bokone sa Motlakase go iteka lesego la go bona ticket ya go pagamela kwa leking ya Botswana Premier. Ditlhopha tsa Mogoditshane Fighters le Black Forest di fologetse kwa leking ya Division 1. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Nico United se tla leka go batla ntlha tse tharo mo ntweng ya go falola selepe sa Magagane jaaka batlabo ba bapolana le sa Police 11 e setseng e remilwe ke selepe sa Magagane kwa Lobatse Sports Complex tshokologong eno. Phenyo e ka bona majombolo ba tswa mo maemong a bo 12 go ya go a bo 10 fa Police 11 e kwa mogatleng wa loko e ka se berekelwe ke phenyo ka e setse e fologetse kwa leking e ko tlase ya First Division ya Borwa. Faragatela pele setlhopha sa BDF 11 ke sone bomampodi ba ligi ya bomme ya kgaolo ya kwene morago ga go padimola sa Gabane United ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa sone wa bofelo wa ligi eo a re utlwe ba Melekoma le Michelle Sekopo.
Ditlhopha tso pedi di ne di tekana ka naga ya utlwa mo metsotsong ya ntlha ya metshameko, mme BDF 11 ya nna bone ba ntlha go phunya sekaku ka Katlong Max mo metsotsong ya bolesome le bosupa. E re motshameko o tswa bokhutlheng setlhopha sa Ramokati se Ramphaleng sa tsholetsa lebelo la motshameko go leka go lekalekanya dino mme ba retelelwa ke go bona nno eo. Mo motsotsong wa bosupa wa karolo ya bobedi BDF 11 ya iponna penalty morago gore motshameki morago wa Gabane United a tshameke makgwakgwa mo lebokosong. Motshwara dino wa BDF 11 Merlin John a nosa tlhogo eo go fa setlhopha sa gagwe ketapele ya dino di le pedi go lefela. Today's game, it was more of a mental strength than tactical awareness of the game, because the longer we go without even scoring, missing these chances, it brought frustration to the player. Being champions comes with a lot of responsibility, and we therefore want to represent Queen Origin. Last year we went there, we were knocked out, but this time we have to prepare much better than last year so that we can come out with a positive result. The first 10 minutes we tried to frustrate them. It worked for us. Of course, my team had a lapse here and there of concentration. The first goal we committed a tap-in, which is probably we have to applaud ourselves. I think we are at 17, if not 16 points, which is very commendable for my girls. Penyo ene ya tlotlomatsa BDF 11 jaaka bafenyi ba leki ya Kweneng ka dintlha di le 30 le borobedi gape le ga Makufa FC ba ba kwantseng dintlha di le 35. Se se raya gore BDF 11 ke bona ba yang go emela kgaolo ya Kweneng go makgaolakganyeng a dikgaolo a DCTB. Michelle Sokopo, BTV Sport, Gaborone. Mothetso se jo senyega se fete molomo di amogela di le kalo ke le boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse masha go motsetswa thobentse le phepa ka lo sa bone o malalala o tse go ta go ritela thulaganyo ya Botswana Connect ka rialo e bala bodibento ya ga masha go motsere matla go mo kodumela o etse mhata se di batlo lantso bereka ka bona tla bono kopila le botswerere modimo jo.